Pio Bagitaran, Chairman and Sharp, the one Baronet Car, and Kakulian Taipio, Lolo and Richata, we have put on down. Secretary and Lolo, Kapan Jankal, Paton Tati, Tawatan. Samat Port, Lavalap, at Kalan. The Captain Jonkoros, the Pioneer Captain Suratin, Sanaran Port, Pioneer Captain Cataleta, and Limpak of Nimpateng Tawatu, Fish, or Marcus, so Binico Community, Jangan Tapi, or Legato, Nelran. Physical cutting, baby are cutting, separated. In Katan, the son of Kaila, so project of Rat, in Katul William Batkan, Onkawata Kasunet Kandat, Napalila, Anan Kandatin, Kapulaman. That one cutting tea, Catermo. Yung kakal sa ulan na nagbuhay naman. Nang sa matportable up. Kasilita ko po siya sa bunlak. Numarang po sa ang po na po siya. Kailangan din Honorable Senator Melil on Baronet Car, the Chairman at Cargo Lolo, Kaka Katla Monte, Luitan Ponase, Chief Clerk, roll call. Senator Attanapram, Senator Kukwa Apis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Aye. Senator Sonster A. Etkar, Bye. Senator Wilfred H. Edmond, Senator Phil E. Edward, Senator Stephen A. Edwin, Senator Patrico L. Irene, Aye. Senator Aurelio P. Chawap, Senator Alfred San Latore, Kadumukman. Senator Jenny L. Leben, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Senator Sandy Teswo Luis, Amen. Senator Benjamin H. Luput, Senator Macari Miguel, Senator Felton T. Net, Yet Amen. Senator Nelbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Isaro I. Simina, Amen. Senator Francisco Simram, 9, Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief at Chancellor Magkaisabal Man ko Koron, Kaya Katlanan, Yipur, Mawag Magiting Puro, Pangilian Taipio, Yasabal Magkaisakarotan, Kaptung, Nalal Sakaran Musiko, Kaptung Lap, Pango Puranan Ilap, Sakaran Kaipuni, o Wawlap, Pango Puranan Rastoko, Wawlap, Pango Puranan Shoko, Wango Sabal Marlupenko, Nanalamko, Nankaniko, Watoro, Labalak, Kaiti Balian Kiak, Momocho, Government, National, State, Local, Wango Kabinan Pohnpei, Honorable Joseph, County Karyawan Cabinet, Honorable Movik, County Songkopong Labalab, Honorable Nelson Joseph, o yung Musyong Kopong Malcoros. Kasak Church, 8 Wow, o Honorable Floor Leader Latore, Honorable Senator Cancoros, Labilang Samuro, Oloysa Seriso, so masakan ulang-ulangan way, mawiyawaliyape, nan kalarwat, nan Pohnpei kan mapatiyang try nan chamberwat, nan kalal, maskikin kalal, rakat, utalew pa nan uyak puran nanwat, o ibang tro, puranta trong kapamatay, Floor Leader Latore. Kailangan nagkupro ng speaker mo na ibang pato kang kupro yung kapatong kupro may nilay katungkan koros kapkaping tawang po trail bago kupro mo kupro sa babang kumakay pa ito naman naman trail wala yung sa nama orang
Speaker kan kubro itu ngal kay bonu wow ngak patong sapol mami calir nilang tan puran rai so bai ki kon pon melen wong ku wan paron kan tigan patre kan laba kan korus nan palian momotso pilman tuwaling ko wow lang kusukos samuro ko korus speaker wasak sita itu wow ng kak wong kung komu tuwaling ko wow ng bol senator kan korus melen mong wong ko lang uliso seriso lang kanat lang way kasampalakan korus speaker kan kubro yung kak patrong ko melen wong ki rai lapalap sustakan korus nan tan executive branch lalu binawang rai lapalapakan korus tan judiciary branch binawang rai lapalapakan korus mababali national level dalawang government local government kan tukalong guwawang men Pohnpei korus na Pohnpei yung maslikan Pohnpei binawang sabon na may staff kan mayang chairman speaker kan kubro yung kak patuan yung kumagot channel kak masan nunggu kuburun merenrangot. Jangan mau kumagot media korus ngujung kumagot tu masa ni yai, masa ni sio jangan bisa mengenai kata-kata oleh dan channel kemandalar kumuk lolita. Alang promise speaker itu ngal sa palang kak patuan bang prakan speaker may sakara kuburmaon niya kailan kak rop sabal matay kalanter katiyang bunay dan ng baysuyo waluan so kat tulong kamumatakan. Jangan mau kumagot media tanya ketian nampak isu walu, jangan yai kumagot wo tanya ketian pun anson kat kilong kemudahan kusunet kan resolution kan tanya ketian pun nampak isu walu ya kemudahan kusunet resolution. Makanya sebelum mandi orang semua, tapi katlah mau pantulan sepuluh liter lah tu. Rangan promise speaker cuma wau sa palang patuan bang prangkat ko sambal cuma sakara kuburmaon niya kailan kak rop sabal matay kalanter o katiyang bun o tagap titi standing come to report. Yaman. Jangan mau kumagot media. Kadang ketian ban order of the day, program ni utupan kumagot tu. Dahil tan ketian ban order of the day, ye standing come to report. Muna tayo bangkat lah mo iban patuan. Tuan jalan kembal ma lebih
Tay sa bale mo nan sa pumatay luya kubur o chancel na mo na tay komalti kamagit yung miya tay dan katiyam ban harto raptete ye standing kam to report. Point of privilege, Speaker. Kamu floor leader na Nanganang ko Speaker ay tumalwag sa bahal. Chairman Tego, kamkupura. Speaker, kamkupura nan privilege wat man angkak sansal nan record na Senator Perez, Chairman Cheyong ko o Chairman in RNT, Senator at Ward. Yan patrong sa pagmatay niya kupuraan at hirap kato kispan po ko biniyak kami tiri dapliman sa mga hirapan. Yan yun, Speaker. Kailangan Senator the floor leader Ladora record and reflect my Senator the Chairman Perez o Chairman Edward yang patiyang uyo. Dahil katla mo masular pakail the point of privilege man po na siya sa matay Chief Clerk. Standing Committee Report Number Silvoli sa Kriyaw, Line Reza Kuno, Mepit Floor Motion relating to Kalambuik, Sang Sapol Committee Kapatapat and Environment and Climate Relations, o Resources and Development. Kailangan talaga katiyanan maasinbe ay pangan po na si Committee Kapatapat, MLL Chairman Hartui, kami Chairman Hartui. Kailangan ko po Mr. Speaker. Muna ibang patuyo ng proposal ay menciyang kay saratan. Wow kapacapat patiyang sa bulmungun na siyang ayat nilang melel nan malwat sa saratan wang din kami Mr. Speaker. Sa saratan wang din melel floor leader. Melel yung ay honorable kay tilabalapkan melel senators kan. O ibilmin wang ni melel iralakan na pipi ang Chainan nan rate ko te nan kapesa. Mr. Speaker, imin patuan pada kami tu kata-kata o capiata sekarang maluat jalan kata ropos tanjung kami report number silibuki wali sakriau lebenian ruway sa wano o sa bulimanti. Chancellor mo kemudian Chairman Environment koros nodung kemudian masani uang masani show pagi kemudian berita kebang ketianan nasional itu uang mai kemudian semua Chairman atau kailangan ko po Mr. Speaker. Tanjung kami report number silibuki wali sakriau lebenian ruway sa wano ina itan long floor motion yung matut kalantuik ay ang patuan capiata ay kami lalama kami tikapacapat riau bang sawas niyan semiran capiata robot kilong robot wat Mr. Speaker chancel me main kayo main dagus background in puik child korus mangi tatacawan kasomkalan puikong sabel ma child yeyas nailel ciak sabel ma child ciak nailel child min Pohnpei niya child kasompal puik chancel me floor motion wat intention floor motion wat tatacolong po chancel me tacoto sang ni concern na naramasakan nailel o nga bit kalan puiko kasaman kan magunyawi amelel bitata wasakan na kanim kan inanan tot pen na tuwaja sang nang kolonia tacotawi nan tomal wasakan na imakan karan panaya iwasama inanten promotion wat chapsangi Winan sansan makarong-orong kami juga baca tulaw karong-orongan tali kay mayay talian EPA melan talian RNT RNT na ulian to executive ibilminan sansan main type oyo mabilmianan na roboto to di kamera lama imulan robot wat staff kan kat uyata encroachment melel o mabit karong-orong o mabit iray local government kan local chief executive kan karong-orong biluyawi yang ray lapay so chancel nan karong-orong nan karong-orong na uyawi Mr. Speaker chancel me
song jojo tirakta song jojo melel ong mapit jurisdiction kan melel uyaban kosenet kan na sansala sang Pohnpei state na kosanedi uyaban napali kalanbui palang-alang atang melel ong regulation kan magkukota ng talian entities kan melel talian EBA yang agi R&D o kapacayang local government. Kaya sansal me ng local government kan iraibi kasaleta me pilmiaray ko sunnet magkukota po napali melel kasamindan kanalbi. Uy masansal nan ko sunnet me Pohnpei state supplement ki melel kalanpui tatas pacho taan livestock taan chapter 101 entitled race of walu melel apolve pacho taan apolvan R&D me niya manaman en kakapali melel umapit apolvan nan koros masansal rebuik kalanpui yang sansal lal ya EPA ni korong-korong ay uyang EPA na irail check kasaman kan matanggan karalasang melel kalantuing kano embisan sal me niyan so che EPA so che jumalan ko uyaban manaman matangkak site sini melel wasakan na katiraktan na edang uyak kasaman na himagareta nan recommendation cho mania melel sang AG uyaban amendment ng kusunat uyaban kamaulang kusunat o uyaban enforcement ng kusunat ang kak uyawi kung talikan entities kan mag kunyang uyaw o sansal na R&D o EPA kasaleta rail uchuch melel o uyaban jalang kak apali kebukokan mania melel kebukokan na bangka kapali enforcement o enforcement kan na bang koneng bangka kapali kasamen dan kalanpi kaya sansal na ini nabil kapacayang na sebelum menuju taropoy nabil pagkatorto meuya taropoy kaway na sansal na atat o embil sansal na nang korong-korong menia kemudian bilmoy yang angso mau ongrai rangka uta rot ni arjuk o songan apali rangka kapali acel tan apali uyaban kelempu kasamindan kelempu melel nang kausanakan dari nan kawewe kan menia nang korong-korong kan menia Mr. Speaker dia recommendation kaina kami dikabacabat men sakar kita nan report wa kawit bukat sang irai logo me uya witness dari eu kawit me kunyang jailang kak nasani nang kakapali ya uya banapali kasamin kan kelakan kenuya yang community kan tajong pasang ko kan berjalan pulang kamaurata melel kamaurata pelian poel o water conservation board sansal mo ikan melel me mania port watch mas o manasola tato ayuna iyo recommendation na uyaw tangka kapali uyaban tatok pa niya nampungan EPA melel local government o R&D. Yang kakapal mau uyaban tatawakan kasamin dan kalanpu pagi sansal malalatan mat saya kalau kita uyang irailakan maging kasabungayala irailakan masuto kunok uyaban kasamin dan kalanpu rima gareta kayo ananapan tatok panen palikan ang kapaliata caps kan namjanelo kusunat napalangalang panenan kusunat kan napalangalang panen ang kakainan la Munimo kayo
kasambal o essential me AG reviewer supplement recommendation. Kariya Mr. Speaker, may iyo iya ba makayo kasambalong way pagkon kailang kasambal ko program yu me R&D kumbajowan tatagat kita wong nelo kalampuin kan nelel mabit technical assistance nelel wong mabit trial litter try pickawil litter na wogo trial litter mo yang sawas ng kalampuin kan po pil tataw po niyan sa R&D nasa niyata mo kamakalapan pil na kunyang eleyang kuyata kasamen law pero try litter kan te pero juga kan makin kagin wiyata o kasamedian ang kel kan ini makin beli yang sawas o product melel kela kan matajon man pasang kusa na kan o numan pila kan melel pilata kan pero programot wiyawi anso yu me biluwa chala po ako melel funding source na sansan i recommendation me kayo anana ben niya wong way pagkon melel try literong kailakan po ang kapali kailkan o aramas ang kakul tatoang ko try liter na tangkol cucu-tasanan kailakan o aliyang module kan iraga sulu mesansal nan kawait pen robotut melel puralang melel soil and water iaban puel o water board conservation board yang kailangan proyang revisit board ayumet ni oranap ni chadia kita robot kiyo imen sansal me executive irail taliran na bajawan karong kami kata cepat karong orang itu rabil bagus boleh irekan mesansa lo kawekan mesansa lo rabil bin bagi jarang kami itu kata cepat merah janggak mai tiang rai ranggak burot harjukan wiyapan kesempalan atau tanah pali kalian pui kong woi pokon melen nang karong orongan talikan sansal menan weka saya non dia kabal ban kata meneng kalian pui ija mesang saler mesang EPA kakasaleta me wasakan me uya kanun jojo i me cipta uya iran concern ng kalampu sansal me imkan karen pene kamagal ben imkan karalana ne kay wasari uya ben napalia beta idang ko senate regulation anane nidang uya u pag sayang kakapali pwede sansal me week sojo uya chukula bol ben week sojo uya chukula po uya la laut la pwede anana ba uya ben sabul macai chia ka udan anana nan wo jan ka tato ko ang tel tato ay met ni orana to imin ka imin yuto florong German and R&D yang ka jela patane sa karita ay met Kailangan Honorable Chairman R2 pagkikapesan standing committee report silog poli sa Kriyaw laban niya riyay sa kuno sansan may joint assignment yumet Chairman R&D miye iran kapatabat masotre miye iran kaway sang Honorable Senator kan takalalabat komut floor leader lator kailangan ng prominent speaker muna ibang patray tungal wow ang kakpat-patota bang promo bang prongkat ko sampalwat speaker ay tungal kaping ang komite kapatabat meron chairman in climate o R&D ang kak sansal na tatok ko sampalwat patunang kalantar na yun o kapantoto kaya nasa ni rangot ang bilgak sansal minan matol sa namao na yun nanan siyang kamal niya kawit tutong ipilparadang napit totoo kasambal na chairman after sa kasakargo ang kayo binumao kasilid yung tungan na itabarito kawit na yun kaya langgak polikala kapaluwat ang local government kan ang kak sa namao ang irayin kausan kan melen local kan il pano tayan pa na merupakan sabun man keban
itipaksang ma-state panapali on bilsansal menang sabal matay pasunong kusunit uralaw tisu uratik-tik isu apil share mana-manakan apil kak kasapuluang uray local government kan kak pukawag sa manaman pukatuawan ayun pat ko yung chairman riyaman kung kamti o kapong kita tawag wata ngon kasampal Pit Rosen mo ayun at speaker Langan Florita Latore dan kapat-kapat bersancang sang kamui kapten kamui Senator Perez Kalangan Gum Speaker. Nona iba ni ampato ito ang sagradahan kapeng wow. O panguran sa matay court na balap. On kamui Speaker. On the floor. O on the amendment yang ay honorable members kan. I kapeng ko report ng Mr. Speaker. Really near recommendation kay me. Men baron niya ko sunod na pali livestock ang Samuel Pohnpei Code Title 6 tapos ko siya livestock o dan kamu nang ko sunod magurma pan Title 28, Chapter 6. Asurana managaran kan doon cintaan sa maral Pohnpei Code. Orang kaim seglan Section 101, ime batuan aban mo ite ang ewe kan ang kak kosaneti uya bepsitring kan. Dari uin madalim batuan Trapietar nan ken. Aviat mingan baron. Sudah orang kemai kalian tu puik kasamin memiau solami. Ma apol kanina iban uya yang manakan bagan kel. Baron bil malak bil kel. Tamira ikan keselagan uya kasamin ma bil sto poi-poiti. Abuil talk siwoteng sa maral environment ni kit bugat reservahan isisla. Ari ikabungki recommendation ong tenggak kalautela uyadan biogas o littering kaya try litter. Kaya kabil katagala nitrogen Pradara Manuel magpigyan para ita karagat. Kaya sigla, Mr. Speaker, may paruan. Kalian puik, may van kalian puik, ayap sudah taong ki waste mapuing kauyata, utan abamiya kasamil laut. Riman paruan, pagi kami diyan kak pinto tawag laut. So kalian puik, iparuan experience, agin karata long, agin karata amusya, agin karata poshut. Dari wasakan nautan consistent misalnya robot ni, ini kamel leg me wegan and kawada ordinance. Ibaruan daneu way magarani trail point palau nan borangan Arail kapital, sudah may yang kalian puy. Remain sangon kubur tama-tama dawot, kakataw puin Pohnpei. Abuan ka grade kasaminin puy, pinagtayban uyagi solution yung kalian puy, ibang kamel na maso. Unless, agtayban niya uyagay mo puan ka burn waste kan niya. Imet kalangan speaker, imen paron na motion turn order to masin ban report sige bago research kuya sabag man dito. Kalangan Senator Perez Samawar cancel magkamagit yumiyak dan ujung masin be. Selain masin be dan ponasya kamagit memiyak koros mo tung dan ujung masin be standing kam to report silup ko research kuya lebih nyari research kono masin ini
Uwang Masaniso, Kamagit Paita, Koros Mautung Standing Committee Report Word, Masani Uwang Masaniso, Kamagit Paita, Rotay sa Bulman kita, Standing Committee Report, Silip Kuwari sa Kriyaw, Labinyal Reyes sa Kuno, Sang sa Bulman Committee Kapatabatan Environment o RNP. Here the report, Privilege man, Mr. Speaker. Kamuy, Kailangan Senator man, Mr. Speaker. Muna ibahan pa rin na itungal privilege kung kupurin kak patiyan sa masin ng kasam sa karan kapang kay Panuwa may patoyan lang itungal wala pang kupuro mo. Pinman wan ki Vice Speaker at the dance at the patiyan child. Wan ki floor leader itungal wa toro bang kupurin sa nalay mo Chairman Edgar Dukan Kuchar Senator Mikael Nasa Puapit Senator Edwin Nana Paso Guest Chairman Ardu itungal wa bang kupuran kambakabayan na Senator Kankoros wan giral Kankoros may patiyan child. May Mr. Speaker boy kamanamandaan report kasang balwad ay menuwa karakarak Rocky and Kak Apple ng Department in RNP Local Government Kankoros Option 80 o Option APA ang kak sa wase tatakin na uban na magmagmukit ay pati ang kupurakan na utsong po kita tao pukat ay magmagadiyan nan sa matay local government kan Thailand bilwan kita tao magmagadiyan local government kan napapali abolban kui kalangan may Mr. Speaker. Chancel na Kamagit mo, Standing Committee Report, Silip Kuwari sa Kriyaw, Labinyal Reyes sa Kuno, ang pagkatarlang palikan Koros, Mesan sila sa Senator Corn. Ang kakuyagi sa Blimarayl. Tipsyon, tatok. Pagi Kamagit mo, Koros Maudrong Kamagit Masaniyay, Huwang Masaniso, Kamagit Paitar, o Chief of Lecture Communication yung utan reported, o utan lang palikan Koros, Mesan sila sa Kamagit motion mamiyayar. Namawar, tayo katla mo, banto na Sir Chief, Here the report, Chief. Standing Committee Report number Silip Kuwali Silu, Line Reyes Wano, Mepit floor motion relating to El Nino, Sang Sapulmam Committee on Environment and Climate Relations. Kalangan, talaga katiyan ang masin na ang clear bonuses of Matay Chairman and Environment, Chairman Nardu. Kailangan ko promise, Mr. Speaker, ay tungal sa karatahan. Yung kesa pala, tungal sa karatahan, wow, machiya ngayon. Mr. Speaker, pacuan, sa karamalwat, kailan kataropan maasan Standing Committee Report, number, sila bugo, wali sa silo, Labinyal Reyes sa Kuno o sa Bulman Pita. Chancellor mo, Kamagutan Chairman R2, Koros Maudrong Kamaguto, Masaniyay, Uwang Masaniso, Pag Kamagutan Paitak Trebang Katiyan ang Masanipo, kung may kupuruan po na sa mga Chairman R2, Pantapiata, Chairman. Kailangan ng promo, Mr. Speaker. Standing Committee Report what, yung may tanlong slow motion yung at El Nino. Niyaralap El Nino, nikawewekan na sansal, sang railakan na, utmesakan na, yang tato ng karong-karong wat, yung karakaranan sa ngalangaltan, pasakan na LLP, the drought, na minway kong pajowan. Niyaralap yung karakar. Hindi sansal na, rongan El Nino niya, Ebluya concern sang melel ramasakan na siya sa lari. Email yung promotion mo sa uyaboy. Pwede kami diyan kakrot o kabatong ng maluwat. Hinauyawoy mo sa speaker. Sabi mo kami ito roto ilugay ito melel palikan, melel palian some waiter service o yang option ka na perangkat yang karong-karong melelo mabetel ninyo dari sansal manaka priyaman masang balian tagasam weather service may support makansio Sami Ray region naulian to melel weather o yang chief of staff ato sanset
Nang karong-karongot, Mr. Speaker, Bangkok Sansal, irailakan na uya witness ang FSM weather kasali yung committee me. Saya kumiyaw dang kalok tang me niya karakar dahil niya me bang uyaw. Icho kokop nagchay karus kemangi tepacuan prediction kokopin karakar kak miya karakar kele kak miya nan nambungan sombung maap chen nako o pan o lel nan jebin taran riyakit riyakit isu karakar watch karakar yuma jailan nana kau na teng melel niya kawit kay masang tali riyama kami di karong-karong ngayon melel pilihan kabina tamara sakar kita me kaban kawata task force yu ta melele me task force ko sambaliyo me kabina ban kajiyong o kawata buangkak rot o jabita kauna tong songkang karus makoneng Pohnpei State aramasakan ang kauna mon karakar laut wa jepan len kujail sabo jap melel ong tekekan melel sap teke tei kan so Israel me bang kayo kapal ke karakar pukat karakar me ban sansan riya sansan me nan karakar wa jepan miya jailang kaunat boy ban miya kapal jojo bang parata ina robot wa sansan melel kapalen kabalan food security mengayakan nasansal kak karakar-karawat kakiyang kak impact karakaran melel tanasok tekayakan melel tambilel karakaralan lebih set matangka kalayang talatanu wapa matangka puya uyobil kabacayang taipun kan sinyang laut kan makakaparata kisang karakarawa dari ima cipta wiyawi rambukat Mrs. Mr. Speaker imat niya ralap nikak sakar kita huwag matit report Kailangan, Honorable Chairman Artui, kuiki kawawata ka President Standing Committee Report, sila ko wali silu, labi niya kayo sa mawara and Policeman Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker, yung kapeng robot na miye ko ay introtanan robot. When patuan kay chungol, ligin tama miye ng robot. Even patuan protection na miye, mandado magtayo sa kenan suwat, tayo bang kenan supis. Patuan wasakan maging abali rice magjagan mamurki ran korus acapta yang ken iwasakan bagan abali sew corn acapta yang ken sambugat korus magjail kusuya magjail sa ken an suwat elel rider rail ko bagan kataratong magjail kapaigan magjagan mamurki kanen bui kenuya usang ni corn tapi kuya usang ni clean rice bagdai bang chutuk kaunop hong pain kitail hong karakar memiye bantama tayi tuan yang ken karakar wot ni karakar yang kadipin abdai bang ken ni bolan sintrol bagdai bang tuong pogi sab laut kan bagana boli kamaur pugat rail ban ngalangalata o selaga kabali tong kitail tipsion kamaur pugat Mr. Speaker ಈ ಕಪಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್ men tailanga kuburalal ogtai ketskiyan uyepe kaite teng kitse mutai bang kawana bata mei parroan dai ban nane engak ewang paren wan shap kan tiral semen kan songon wan shap tam ban mamaur nan wasa karakar bagak mamaur nan wasa karakar ogi i songon wan shap kat mutai nane patuguti i parroan me Masin Chairman Uya Kokop Asu koros dengan melal Rik saya koros muangim Utan jambawat pangkar-karla O pusambawat dan kakola
karakar na bangka wala. Dahil tayo kasi nang kubure lol, robots mau. Amanimental nga kubure tama dahil bangka wiyayang submarine government, submarine aramasan nga manaur makarakar wot parilit. Kailangan Mr. Speaker. Speaker. Kailangan Senator Torres, Pamawar, and kung si Senator Lacanet. Kalangan kami, Mr. Speaker. Ikasambal ki report na pato yan, botan may sakaraan with menyang kawit. Pagkupure, bawaya ito sa kakatano ang kupromi to leader, honorable members, and 11 legislature. Yang lagi rail kan me, at yang tayo do, kita pasal supplementary. Kusuntin may sakaraan with. Ekonomiyan patang kawit kan may sansanan report. Report number silibri walisak silu de pilihan Risak Wono. Deki iwiliwilian weyan Pohnpei na kayo to. Ibena sansalan suwat ka ire met kata El Nino. Ire kasampan. Imen pateng kami chairman and chairman ko kawit. Kakaitan ito food security, water security. Kailangan ito imen kamelele me kawit me sansanan report with imen teno and near year plan ang siwat sansalang way kami pa uyawi mga kapalo miya lelelan siw imen teno report and sansalo yo niya timeline magkikiyang executive and kauna patasongkan ang katatoton legislature. Sansalma, Mr. Speaker Ranwet, mamiya kapalong ni Tegeka. Sote sa pilmatay soap. Soap na bang sawas kapalakan na paratan ni Tegeka? Yang mo mena katay pangkakapan iba. Sote sa pilmatay soap. Ranwet, tarwuwet ina. Saya kasih niya fuel tip. Sote fuel tip. Kaki sote soap. Irepukat may kabatayang kami sansan ng kawitan. Ikaping kinele kelangan ng komia, Chairman ng Environment Climate Relation Committee, kawit may sansan ng report mo. Iyan kalangan speaker, may imen patayang kami niya, kalangan. Kailangan Senator Lacanet, ikiran kapatapat sa sansal sa concern siyang kamu. May ito report, kami Chairman Arturo. Kailangan ng government Mr. Speaker, kira kasambal na sansala sang Senator Lacanet ajail koporobor koros pan pacalang executive sansal me kabina kongkogone nelel task force yu me dan songon rob apali ito songkang koros me danana ime kejai committee pubidiyang nan report task force yu bangko kota ajail koporobor dai bangkak tatok pen nelel legislative executive jalan ka kapali nelel kauna patakan matan ni sansal menaneu kauna pata ne executive chabia taruya ne sansan nan report ewong PUC ong mapit pan apolen bil na peyan karakar laut ko to pero jadam bil kasi kum uyaben tatang liyan ni akun kokun nagus ewasa nan karakarwa sa bambil uyang pil ewasa bambil kokunukun ewasa bambil uya tatawari sombukat sansan nan reported na ya executive chapter kokon ri kasambal Jailangkak may tiyang executive rangkak kokone pene sangkang karus o mamia nana pen legislative terkecai legislature jailangkak kamanata sangkan na iya cai puko jailangkak may tiyang executive o tama bil kasambal jailangkak uyar recommendation on right kasambal recommendation na sang ya likanat o mabit kaunat at bumini magayo kasambal jailangkak kaunat Mani merobo jawi ya, songo-songo jalan kau nak kata, songkan mo ni balelek. Ayi macam kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Arturi. Ia terima senapan report kami
Vice Chairman and held, Senator Louie. Kalangan, Mang Speaker, monitor niyang pacho ang siyempre tungkol sa karatan. Sa karamisik lang kay Poniyo, wow. Ay tungkol sa karatan, may pacho sa pulmumuna, siyang erdan, wewe, kaywitan, kupurakan. Kaporito ng Malwich ay tungkol sa karatan, wow ba ang kupuramun, Mang Speaker. Floor Leader, Honorable Members, Pohnpei State 11th Legislature, Raikan में पचयंक चैलन कैलरियो LLPP yan men kapese kan pon kay sarawiwet pachuela president pon iman yang pacheng sakarata o ikapung ki report में sang ran chairman and file bagi meta sote sa bungala floor motion में pachota if area relation all concern eleta floor motion mo eri name saisal nan report me ye task force yung ban kokota kuraban check chiki tame ban kuita o kapolto ikasik nan report wa japan saisal arai chungol kawait kan boyaki ni asum raban kokota o raban report raban reports lang executive ay sutur pachuan nan ma epil yakse na rail and task force ko arai pukuan to kuren ka reports to kawait kan ba tan kau nak chay long melel tanak chay patpatula rima yadan iye sena rai chungol pukuan mo task force me barabampil melel kalele titong legislature ipil kapung kema imulaan sa pulma aray chungol totok abampil lele to po chailan ka kauna pe melel sa pulma chailan ramas kan me chay chungon wilwilyan ng mo kalangan my speaker Senator Louie. We are Martin Ben Irowat. Kamuy Senator Irons. Kalangan ko mo speaker. Kaya kung kubro po chungol sa karen kay binuwawan patang kay binuwaw kan mela po yer. Melel wangin ko mo floor. Kabukabay honorable senators kan. Tuan pewo tunsak makaching tipiyan sa pamarail min kair kan. An mulwat itungol wawan pil ong right staff kan. Speaker yang patuan kasampal ki ira me patpatumuan. Mulwat kami men patuan kapatayang po engkak sansal ban kupurakan umelen way tama mukmugutan sawat anjupis patular sansal me petrokor pilyanger patuan nang totokot aray tungol totok robrobier o leler niyam tasikan di patuan tayo rawat ko engkak sansal yang ban kupuran mulwat Pucayan ka kubro kapatayang melel ko santi tentang kan me percaya ke tiso sobai ayat speaker kalangan Senator Irons. Kamuy Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay dumalawa sa balbang ko puro mo yung program koros. Kapag leadership in ay chairman mo, chairman RTU yung tadakan committee. Kuwiki kairo yung mo may sansan ng report o kawit magkabinaban ang pali real task force ang buwan kawit tayo koros. Ang program may Mr. Speaker ano wow karagara men kamagad marwot yan ang kagawin yung dimasan ng report o sabol man dito. Amen. Tansalang mga kawadan Chairman Carl Masular. Masin ben report. Kamagut Mayor Chairman Rachungti. Masin ben standing come the report. Karos mautung kamagut to masan iyay. Uwang masan iso. Kamagut paita tayo Rachungti masan ben report. Karos mautung standing come the report. Masan iyay. Uwang masan iso. Kamagut paita rok tayo sa bulman kita standing come the report. Silu kuwali sa silu. Tendihan Rachel Pono. Sang sa Bulmatay Committee in Environment and Climate Relations. point of privilege Kamuy Senator Artui. ay kalangan mo po Mr. Speaker imin pwede sa balay sa karataan wow itungal point of privilege imin yata motion go makapin report what kakatariang
melel sap pay kan perangkat kataroto bil kauna pata umabil local government kana ai kamu ketemu ai tahu karyaman Dahil kumalma ito, kailangan sa baler ong nan supplementary Mia Kupur o Chanchal me Chairman Arthur me supplement ko floor kami Chairman Arthur. Kailangan ko promo Mr. Speaker imin withdraw jungal promotion na chancel mo o imin karyaman Mr. Speaker ay kolokol siya Mr. Speaker imin sa karoon maluwat kapin may standing committee na El Nino and tagataryang talik karos magkunayangan tagataryang melel executive melel entities kan melel weather station EPA talikan karos melel local government o tatyang sab-pay kan o melel kauna ben kuya ben kuko ben karakarwa jangka kauna batamao ay nagkitago karyaman Como kawait na Mia koros mo utong kamaguto masani ay uwang masani cho kamagut paitat o Chanchal me ituan kawait po standing committee report po pan pagkatarin masakan koros ni Chanchal Arthur o speaker pang kamangat sa Matay chief clerk and si Coffee Simon na mawar at kay katlamon Mia to standing committee report kami chief Standing Committee Report number Silbukuali Sakpayo, Line Ray Sakwano, Mepit Recommended LP number Pabuko Pay Sakpayo, Line Ray Sakwano, Sang Sapul Mamu Committee and Land. ang tanang kakatsin at maasin pa ibang po na si Chairman Edgar Ang guburomi. Niyang tatang sa mga natin na kasama kung kalilebo na kalabago. Puro na maluwatin sa tuwang tingkomoy on the floor. Sa tuwang ki sugan lang siya sugan kitor nos sa tuwang kinalabas nakapoy. Poy jungal wow doktor yang ay senador kan dahil chairman kan o vice kan o senador kan koran. Jadi pa tuwang ki sa mata staff kan. Imen cekarak normal follower dan kita o yakapurki sani kamchariya puki o chilipuki wali jaktayo o supplement. Chanchal mo kamagutan Chairman and Sab Senator Edgar koros mo utong kamaguto masani ay uwang masani siyo pero kamaguto po itak sa bangkatsin at masani pa standing committee report iya masani pa Imen patuon chor toren chatong relo komer Widantala komtindan to katala natin kinakat. Mereka kawawa yang child dami po ita. Ayun na ito sa tabi. Kailangan Senator Edgar the Chairman yield floor of member and Sab Kailangan Senator Speaker Paul
o sabar bangku poromi o bangku porkan koros itungal katungang itungal chairman mau pugi iban pada committee sahab melel kitkan pada committee o patyang John Kosap John Kosan penay me peno pagi tatawudan kuita nan sabol maray laray tungal wasa ni tatawudan makit kupukayu patutong sama committee sahab o tungal chairman mau kawit each member kan melel napatyang floor leader chairman at ward ongay mapatyang ra each patronan ko sab malawa palinin sab nangat with madrenim kusen ka kawang so mas paliental paninim inliman ketungalan kepelian sab na pawani riyang wasam tatakot magmagadi eri nan committee patyangar kausan o penini asansal nan sakaratakan rano nailel kupuran somas o peliental and kausap maluwa ara soto pe kasal ke ara uchung tatakot patyang Mr. Penias tenan Pohnpei matini me kawai tatapagpagwa chopo itar ni aso matatakot mokit kawai tinipiya yo apsin sahab tatakot en kakilel wasam ako nang laliya awan pi silabukil maisak en kakpatyang tatakot puki aror memian kakilel pun mesen lang patyang mo puki ananin penene o medal kausap memen auteta wasakis puen kakuya wasakis meban kosanedi nesen kausap penene pana papali yang kausap yan kak rei ki pito yo puki kelap ku pito puki dari nintuan kue bename kitkan me patyang kausap kausan penini tungalin ke bene esansal me intuan kawid mau ane tungal floor leader mau me yang patyang saiwo kawid me nintuan atwiya member in committee sahab asapan patoto paduan yang nan report aray tungal pagpag may sansal ng report may purple bank pulakan may sangarangot alamay Mr. Speaker kamelala me sangun tatak matuwa damat legislature kung kasambal ki ananin tungan kausan kadedyakan na niya sansal me kamangayla magmagatin aray tungal po takan warakan wabil kamangayla tuan kausan wo kausa po ren kakalang wasan light kan makarami wasao o pilkarami tao me por kan tin uyag taong ranwat wabil kadeta me kaitenche irail tuan kausap te tuan kausan no banta taong ki tao o wasao tuan libiti kayu o tuan win madalinim o pil tuan won Pohnpei bagi wasao tuan iriyang tebek ada kamera lem bil panu ya kamau ben irai suset kan and we nu me pilihan tatang ki tao me patuasao nine Mr. Speaker kami sansal nan report ay me we are out of an open mania it men pata ay tungal chairman mau hit kama
William the committee o pateng kausap o penini pagkapan kuburakan dahil kakasambal kita tatawad bagi uyak kel tayu bansa waseta Pohnpei mela lirail kan kausan ng kausap malu ani waralab may Mr. Speaker ipoy dan sabol mamusay sabol magkamiting sa tagwita legislature o patikiyang rail melel so mas peliental o chon kausap maluwa ng tatawad kalangan may Mr. Speaker. Kailangan, Senator Carl, Puli Kapese, Takawawan, standing up the report. Chairman, Mayor, and Kadarabat, Toro, Premier Mason, and standing up the report. Your leader. Kailangan ito may speaker ay tuwan wal sa palang kakpatpatuta pang prong katkasampalwat. Speaker, yung kakpatong ay tuwal chairman mo, chairman in land, patong masan in tuwal chairman mo, chairman in moon. Yung ang pinagak sansal, pang kupurakan mintuan kosong de opol na tuon kausap panay sapulman ko tungalan giyang sapulman may kamting saap ang pinagak sansal mo na ibang patula ang kak sansal manani lapalap matalanin bilyang patong rano tigan margin o atong alwarok yang kot paturan. Speaker, tuko kabangbang to tuko saraw magmail mukatin lukailap kang mukatin kawit kungkit rabil tatawang ko may honorable speaker o honorable senator ko yung sabata o pahataan tatok kasampalwat wiyaw isang po kamtinlan sabulman ko bagi sa tungalin ko sa karmisik pang prorail untuan at share na puko-bugat wiya sabulman legislator tungal puko or bagi kobol ko tiyak Pohnpei may sansan mintuan sarantu ulap ko po mara kasansalo ang pang pram kamti men sakar kita pang pramain na lapalan tatok kosombal niar bil sair me sangnan sabul marail aray tungal muyong mintuan ar ang o men tatok wotan kak poida pang prarail kaya ki plan koy mata-mataw kuburo telap koy me sansalir mintuan ar namasa ni rano na pang opol wasam tatok kosong-kosongan santia. Ayat speaker memang kakampat kuang ay tungal chairman mau o lu o chairman inoran tiyo tong kamtilan o sakar kitang pramay naralat o ray tungal sakar speaker. Kailangan floor leader, kailangan Senator Carl, Chairman, and Chap. Mayor Mason, and standing up the report. Kamu Senator at work. Kailangan punya good speaker kung pura mo na iban pacho ay yung pagin karkarak ay tumal sekarang kay bani wow kapung yung kakacepacan sabul mumiyo masansala ay tumal wow bang kromya good speaker onki good floor leader good senators kan sabul mista biragan masansala nga bang kromer yang pacan yung good speaker milyang pacuan katete kawikan mesang floor leader o chairman in finance mintuan sansala sang so masuk tuan ko sa po open ini yang pacuan tame yang uyamin witness on rail dan so masuk tuan ko sa po open ini mintuan rail lucung email eta imong pagitan karkarak jalangkak sapulmandu kubur mau opportunity masin pun standing on the report silipki walisak payo dan nyalbi sa kono walisak karya Ujung kamagito, nasa niya Uwang masa ni show, kamagit po ita, pero tingtiyan masa na ba standing kami the report silip ko walisak tayo, laban niya riso ko no. Paros na ujung standing kami the report with masa niya Uwang masa ni show,
Komagit paitar o try katin supplement kita standing am report slip ko police tayo laban niya rin sa kuno sang supplementary committee yan siya. We have to report, Chief. Standing Committee Report number Silipoli sa Climao, Lengre sa Kuno, Mepit LP number 87-24, sang Supplemental Committee and Health. Ngangan, tanang kakatiyan ng National Report, iban po na sa Chairman and Russell Mall, Chairman Ned. Kalanan kami speaker. Ibang badroan pa pata sa pulmong kamati Rosan Mau. Amo na ibang badro sa sakasakar Rayman badroan. Uyay tunggal sakaran wow kapatapat. Patang sakaran kay punya wow me patroyan nilang. Nanwasan way lamalame tunggal sakaran wow laban ko promo mang speaker. Wan ke Vice Speaker minta termas riang. We alaman naman sangan ranwat. Wan ke Vice Speaker itu wow ang Honorable Senator Skoros. Wow iban man kapatayang wow niki Israel kan me patunan kalari o Israel kan me pepeyan men kapesa kan nan kala lekin kala len pisarawian Pohnpei. Wow ang korusian. Iban song and patrowan kamowe KPS and mawa iman patrowan uyata kamu itu alen uyalam ke standing committee report na beslip ko ili sa glamala binyar resha ko no supplement kita tapi Kalaman, dan cara mo komagit memiye, paros mo utung komagit to masa niyay, masa niso, pag komagit to po ita kadang katiyan ng mas nito, magpupunin po na sa Chairman Ned and Tabiata. Kailangan speaker, wow sa bal. Saan ko programa floor o Honorable Senator Skoros. Standing committee report, nempe may patrowan sa karketaro, jeyi may tan, ong nan walwat. Kamu matan ko sanad nempe wali sa kisu, lepenyari sa tayo. Ni oralap, may pitata, tepita, kosoralan, mesan kosenet, mesan sal. May Mr. Speaker, Honorable Senator Skoros, uyalamamen kamutan kosenet wet paitar ne May isak payo, riyak kuno. Uiralkan mawungon committee esansal nan report. O karapakan ansawo niana na pen kosenet wo ansawot selara na pe. Eri mauren kamutan kosenet walisak isu leben niar isak payo. Niar lap committee sakare kat kita ilan supplement kita standing committee report onan bil calendar Thailand bil utongata kamutan kosenet niar lap uyata kamagit Thailand ding masen pe. Bagaimana? Dan cara mo komagit memiye, masalah masa naban standing committee report slip ko di sa Climao, lebanyan rin sa kuno, iban po na siya, karos mo utong komagit masa niyay. Uwang masa niso, komagit paitar, tayo tungtiyan masa naban standing committee report, karos mo utong standing committee report what masa niyay. Uwang masa niso, komagit paitar o tribe supplement kita standing committee report silip ko di sa Climao, lebanyan rin sa kuno, sang supplementary committee and Russell Mall. Masalah report, pan standing committee report, ay pan po na sa floor leader. Kailangan ng promise speaker tumalwaw sa parang patpatwa ito bang promi bang patpatwa sa bawat speaker man sa karapagdurmao niya kailang kakrap sa balmatay kalantar katiyang donay din ng bensak tayo ni pil kalantar. Karyaman Dan sila mau kawit komagit memiye, pagiyamiya karyaman dan komagitok, chay kecil pan pil kalantar, ay pan po na sa chief clerk.
Legislature Bill Number Pohnpei Sakprayo, Line Raisa Kuno, Legislature Craft 1, a Bill for an Act, amending Section 8-202.20 of Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code pertaining to dredging a landfill in Tao and Nangach, Malawi, Sinakap, Matalanim, and for other purposes, ni Koryao o Kamsaklang Watawat. Kalangan tiang kakatian dan masih berpan pronunciation Chairman Edgar. Kalangan ko puro Speaker. Ini pesa bali itu ko sekarang wow. Batuan. Ang komuyo ko puro kantor. Ini cakar kita me. Itu ngol kelas ka sila ka saya ceng itu man. Itu wat. Areta ini batuan sekarang komite. Yang ikat na kaya ang apal dito. Kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa Bangko Pro mo yung Bangko Pro Kores. Ito nga, sekarang kapag nga ito nga Chairman mo, o Vice Chairman mo, Honorable Senator Simon Puri, iban pa at Kupurara, o committee yang nang tatakot. May Mr. Speaker, nuwawo karagarak, kamagot maluwa tayo kak katiyang nan, basan pen, kamatang ko senat, pabu ko pa sa prayo, laban niya sa kuno, LT1, ang karyaw, o kipisak lang matawat. Amen. Dan jalan mau kamagut premier, koros mau tung kamaguto, masa ni uang, masa ni show, pagi kamagut perita, biar masa ni kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa Bangko Pro mo yung Bangko Pro Kores. Essential, kupuran maluwat. Ninduan ka man naman tangstan, yung kami to report sa Lubukuli sa Payo, laban niya sa kunaw, mautsong atar. Tatakot at miye, mamagmagadiyar, o ugadak ilam essential. Araw mawiyawi, kung kakamawil at tawon nanangat, nan ko sa malawa, kaliyan sa kinakabuin madalinim, ang karikila pitsilubukili mesak, o deta wasakis toni riyang kaliyan sa nanangat, mabaan, rere ko pitriya buki, o kalap ko pitriya buki. Niyarala may Mrs. Speaker, kawilwad na uya, ilan kapadapat ang kamatang ko sa nagtawag ko tayo sa prayo, laban niya rin sa kuno. Mr. Speaker, ikapunggo ko burmawon maluwa to, ikamilalam na kamanamantaan report, na sansaler, eleyan at ay sa taban sa bulman ko pikasal. Kailan kak, utsong ata, tatawad ni Karya o kim sa kailangan tawad. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl, miyatan masa na standing kam tuloy. Kemudian kesunlit tab kepaisek tayo, lebih niya rin sa kuno, LT1. Kami Senator Ned. Kalanan kami Speaker. Ito ang sakaran wow sa pal. Kemudian aman naman utut mesan saler ang sending kami to report ipaduan kopor-kopor ke magtaibilban hang kemudian kusunnet wet karya o kem seklan watawat. Nuwa man padron ngata kami teler pinte machan pe o supplement karya man. Saan silang mo kamagut premier, koros mo utong kamagut ang masa ni uang masa ni show, kamagut perita, pero tumitiyan masa ni berkamutan kusunnet. Pagi ito bang katiyan ang karya o kem seklan watawat ang kamutan kusunnet tab kepaisek tayo, lebih niya rin sa kuno, LT1, tadan. Usus ni Ngil, Urban Bonus Chief Clerk. Senator Apram, Senator Apis, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Hetkar, Senator Edward, Amen. Senator Edwin,
Senator Irons, 8. Senator Choap, Senator Latorre, Senator Le Pen, Amen. Senator Licanet, Senator Louis, Amen. Senator Litwood, Amen. Senator Michael, Senator Net, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simran, 9, Mr. Speaker. Kailangan Chief, ang Chancellor, may pagawin mo sa parliamentary issues, may tukoy kamutaan ko sa network to tayo sa tayo, laban niya riyay sa kuno LT1, issues riyay sa kay, o sa tunawang. Ranwat tayo kamanalar kamutaan ko sa network to tayo sa tayo, laban niya riyay sa kuno LT1. Kailangan din Senator ko, Privilege mo, Mr. Speaker. kami Senator ko, Kailangan mo, Mr. Speaker, bagi ibang program tungalan kaya sumaw. Menpada delegation maging melel padang Israel ko me sansan nan kamudang ko sunod mapten kamanamanta alati ko bermawon maluwat melel sulikin malawa kurunin malawa nantun tu madilinim nanit labalap madilinim mo penini tuan ko usap malawa iya at tungal kapung pan kupuran mo kupuran maluwat puki kupur mamat mayat kupur kiya tuan ko usap buat o pan kamangailar aray kakeng apali aray tungal kertakan kinpatuasang light o sangtikan magmagit paliasit. Mr. Speaker, tatawag sa utang tungalan ko kapang o imenensan salbang purakan kapang wat kalangan may Mr. Speaker. kailangan Honorable Senator Cole, Chancellor may iman kamele na mamodwat putung o ininong kabang masansal sang kamoy ito ng bulian here. Panay kausap o Israel kan pag ito takot kung kakanto ito. Kailangan ng kubrom. Kailangan ng panay. Niyat iran kamudahan ko sunod pil calendar. Legislature Bill Number Walisak Issue Lenresak Tayo, a bill for an act repealing Chapter 8A of Title 11 of the Pohnpei Code in its entirety and for other purposes, Nikayo and Watawat. Tadang kakatiyan ang nasinabit ang tono si Chairman Lord Leader la tono. Pangan speaker ay tumalwaw sa balang tutuwa tabang perakan speaker mencakar ko perumahan niya tayo ka katiyang umasan kong utang kusunod wali sa pusulat narisak tayo sa palmantita. Karya man. Speaker, for your information, Speaker. Chancellor mo kamagut mebiye. Paros mautong kamagut amasan niya o amasan niyo kamagut paita. Tel mo tono si pan Bro, ibang po na si Senator Perez. Kamu Senator Perez, at masunod na kamutaan ko sunod. Kailangan ko, Mr. Speaker, ay tungal sa karami siya Karwaro, Bondo West. Ay tungal, wow. Mr. Speaker, imen haleta kawai. Regulan report, sansan kamutaan ko sunod na miya, tayo man reveal, meets entirely.
Iman patuan first reading o second reading pi. Dahil kumal, kaliyakan na ko ito kayo ng mga chairman.
tayo sa paler o nan sa mga tayo buyakpur o sansal na mula tayo pemalti kamagut yung miyaya tayo lang katiyanan masiniban kamutan kusunat polisa kisu labnya riyasak tayo kamagut paitar miya masinbe sansal ang mga miyaya kamagut miya karyaman pa koros mautong kamagutan masaniyay o masaniso kamagut paitar tayo ritingtiyan masinbe koros mautong tayo lang kamangata kamutan kusunat wet nuwat kayo masaniyay o masaniso kamagut paitar o tayo sabulman gitar kamutan kusunat polisa kisulab niya riyasak tayo nuwat kayo masalar kamutan kusunat pil kalender ay panpone se lolider Yang speaker tukalwa untuk tuwa tabang pramay speaker man sakara kuburma on tayo langgap Rep sabal matay kalender patiyang buwan ay ng paisak limaw resolution kalender Karyaman. ang salang mga kawaitan lolider tayo katkatiyar pan ng basic limaw yung resolution calendar ay panpone se chief clerk Legislature Resolution Number Apugisi Sak Limao, Line Sak 10, a proposal for a resolution to strongly urge the Governor of the State of Pohnpei to prioritize and expedite the implementation of Chapter 5A of Title 17 of the Code, SL number 11L-04-104, which establishes the Pohnpei Hospital Diagnosis Center for adoption. kailangan talaga katiyanan masiniba panpone se lolider latoro Yang speaker tukalwa untuk tuwa speaker man sakara kuburma on tayo langgap katiyang umasan ni resolution number PCSak 5 labnya riyasak wano sabulman kita tapos mautong kamagutan masaniyay o masaniso pag kamagutan petak tabang katiyanan masiniba umay kubuhay po na siya ma-introducer yung Senator Net Kalanan kami, speaker. Men baduan pa kita may itungal sagaran wawan pat-patrote. Imen patrawan patra flow leader o non-masan ben Ira mag-try katin susubay the resolution ipagisyak 5-11 risak 10 men padrawan kita and kapandala on lakap dyan sa mga kawaitan chairman alam number pieces of 5-11 sa 10 ang kapantala ong nanwiyak puran ranwat talakap harus mautong kamaguto masaniyay uwang masaniso dyan sa mga kamagut na miya masanipin masolte dahil sa pagman gitar kamagut siyang chairman and health kung kasira ko sa mga privilege speaker kamu Florida lato Kailangan ng kami speaker ay tumalwaw sa talang patpatot bang katuwat speaker man ay biwang to chairman in health dan sakara kuburma niya sa ilang utara legislative resolution ng tayo sa kuri na binyari sa tayo Karyaman. resolution tayo sa kuri sa tayo dyan sa mga kamagutan Florida dyan ang utara resolution tayo sa kung ano pinari sa tayo pangan sa pumatay resolution calendar and ranwat paros mautong kamagutan masaniyay uwang masaniso kamagut paitak tayo utroyer kamutan resolution wad kamu Florida Kailangan speaker kay tumalwaw ang tutuwa sa bang pramal speaker man sakara kuburma niya sa ilang place na isa pagmatay kalantar ng rangot Karyaman. dyan sa mga kawait na miya po miya utkan kamaguto iben patrawan patitak tayo in place LR tayo sa kuno pinari sa tayo pan sa pagmatay resolution calendar and ranwat makaros place here ay pan po na si Chief Clerk Legislature Resolution Number Raisak 10, Line Raisak tayo, a proposal for a resolution
calling upon the National Department of Foreign Affairs and the Diplomatic Corps to the FSM to assist the national and state health service officials in identifying international and foreign assistance source of funding for the establishment and operations of the highly sophisticated and medical diagnosis center to be situated within the Pohnpei Hospital, which center, when fully functional, will be capable of handling the most critical medical needs, not only of the citizens of Pohnpei State, but the citizens of all of the FSM for adoption. Kailangan talaga katiyanan masinabi bantuan sa Florito. Kailangan speaker ay cumalwa untuk tuwa sa bank promal speaker may sakara kupurma niya talagang katiyang umasa ni resolution ng papay sa kuno labing naroon sa payo sa pagman kita. Kaya man, Diyan siya lang mga On file. Koros mo itong kamagito masa ni ay o masa ni siyo pag kamagito po ita kaya bang katiyanan masinabi bantuan sa introducer sa internet. Kailangan kami speaker. Wow, sabal. Saan ko peramai. Kemudian resolution number pasal kuno lepenial riasak tayo. Warila. Mie huye pe mau pil paradar met ran pakat. Memau sang met bagara ta mai Mr. Speaker ni wa men patrowan William de Sabun Committee and person mau o patrowan wiata kamakit Thailand file resolution number 1. Diyan siya lang mga kamagit mamiya sa chairman Thailand file resolution apuki resolution tayo sa kuno ulab niya riyasak tayo. Karos mo itong kamagito masa ni ay o masa ni siyo kamagit Paitar, Mia Masinaban motion, Mamia, Soto, Trial Filer, LR, Paisak, Wano, Labanya, Risak, Pai. The public speaker, ang speaker ay tumalwa sa parang tutuwa sa bank perangkat tuwat speaker man sakara kupurma niya yung sakara kupurma dahil ang kakrap sa palmatay kalantar katiyang benitan ng paisak suwi ang siyang naraturo. Diyan siya lang mga kamagit ang Florida sa lang katiyang po ng Paisak issue, yung miscellaneous business, pag yung Mia Utman kamagitok, tayo katiyang po ang miscellaneous business. Senator Carl. kailangan may Mr. Speaker itu ngaluwa sa pal bangko promo yo bangko kurangan koros. Itu ngalu toro may Mr. Speaker. Uya tatawi macam tanang kamitin, kamu kamitin moni yo proyek proyek kawai din sama daya Tony Chanaway. Dan tatago bit Ubanjin Pohnpei State Government melel Pohnpei Transportation Authority option kabna on business yung matang ki island campo o uya pen tatago yung besong-song tabuan kakapali atol pen tuipan na tatago magit sama dala Tony Chanaway kawai ke kami teme setepat nasang April silisek and parwat aban kawai itu kawai dia aban sewa satu tahun kami itu rangwat main speaker kawai itu saya ilal itu kami terpergi ya pilih lal ini men dua kali kemaluan kak kutura kami din monian kak pilih sapali nanti tahu o karoto sama tela Tony General ETA option kabina o liapan business ka sa Balwat Island Campo. Kailangan may Mr. Speaker. Diyan siya lang mga magkamagit yung mo niya utupan kamagito, karos mo utong kamagito masa ni ay uwang masa ni siyo pag kamagito po itam yung masa nito masyot asan siya ler karoban kamagit mamiya karos mo utong trial ang utong masa nito o sabal man kita masa ni ay uwang masa ni siyo kamagit po itar o iran kawait mamiya banasa ina sabal matray kamitian mo ni Miyadri Retoror, kami Senator Simon.
Senator Simon. Alam mo, mais speaker, ay tugal wow, nagpromis, nagpurakan koros. Speaker ay tugal naturo rawat, tapit, tachiminad ng bintong. Ipatuan mo, ay pilinaan, ay miyaw, matalanin, kapituan takipin. Apakalaga na nuwing bitiyan sa wat, utan sa karakan. Dia wasagay ng panitian, walang kay bilalan anak buhay. Minanula, kada iman, sinakak kaman na funding available itiyang patunalin. Kada iman, natuwang yata ka mga diyo, magdagat, wag na kamagin sa kita BPC. Ang tagtataw ko, o kawit ko na iya, na irawad masan po niya irayo. Akbay ko po yun, pag-isyan pa to, ayo, wasaksip po yung kapan ng paninay niya. Ama, niraya pa ko po yan, masutay, kamagit, pag-dupi sa BPC, yung katuman na malihod. Iyo, katuman na. Kuman. Kulugol floor. Kailangan speaker ko sa kahit tugal wow. Wow speaker, yung patuwan pag-in, seto mo karya na niya, yung kakpatuwan ito, sa katuwan kamagit, ang assignment ko ang kamagin papipuro, pwede irawo, kapaltan, pagtuwan tayo. Kailangan Senator Simon. Pamawa Senator Simon, Senator Louie. Kalangan ng speaker, kaysa balay tungal sa kalagaan wow. Kalangan ng kumuyong, may tiyang niya itungalaan sunan, irachoror, kansal na, wagi, na siya itong catch, kacho na irachoror ng, or na siya special session watcha, ko'y chilanan so, so mo yan, kachuan lang ay tungal irachoror. Napit ire may kan kacuan tan sukses. O ito kita ang kupuran melel honorable members ko kupurumao ko kailan kak assigning appropriate committee health when check chiki duty of care na sa kung na child chok check akan apa-apa liyang melel sumao o rail men Pohnpei kan nakan pacolong dan sa kung na child manmun niya incident yun na uyawiyang aman manakap ni kamelela na epwel kanina uyawiyang may kapasutyo lel wasame kanina yung pacho raan watch ari makak-asay ng committee in health wagi sentipikak ewang sabi machay kalian rosan mau na epwel kan na irail chok kan te nurse kan kunuyang irail son men Pohnpei kan na yamamon koson timakan follow up on epwel na irail kunuyang emenemen patient sumaw na kun pachoyang nan when ni mo much I submit motion watch pagkayan kak kupurmawan umot watch and kailan kak sabulman so move. Chancellor mo kamagit yung mayor, korosmo utong kamagit yung masani yay, puwang masani so, kaban, pag-iapita kaban katyan ang masani dito. Kami aleti,
and Patroyang Appropriate Committee in Health. Ye motion ben Irem Sanchez Senator Louis, Chairman and Health. Kalan Speaker, Iran registered isang point and floor motion. And gak sanjan mi mga government at public safety. Kubuti o try patuanton mo ni minute mela acara piawak. Dari minute awi kutu chuang talk chairman o morna show you a talk to komal. Kita boleh yang mana government tu semua minan mango karya yang ada lah. Isambali kira buat ibil paruan tutur mamiye Pohnpei ini sebagai Vice President yang kebijakan dalau ayu, mobil dia kabar yung nabil lalu kang na itik sa material government in Pohnpei State. Even baruan pergi tetago tayo panuyawi. And gag kami dua ang kakabali siyang nangaitan nung yung melon. Kiraman ang report toto sa pungot sa itunga gag toto. Kaya nane and kauti once and for all. Kailangan si Speaker. Chancellor mo, ulan kapalabat ng Chancellor sang Senator Torres, Kamelo na may Irem Meleta kamukit mamiye. Masular masin ulan kamaguto, koros mautung kamaguto challenge sa bulmani kita o sa ina sa material committee. Pusul mo, masani yay, o masani show, kamagut paitar, o sa manuot sa ina sa material committee pusul mo. Senator Simina. Actual Electoral Last Speaker Actual Jakarta Luau Kabatat Actual Electoral Ranwood dan kita ni karena kuya kamagitiyo o kamitin kita PWTC kecerdasan sang turunier sepenaus patutan dan mampuman basis menalo kaguyawi kan tuyo tena Asian Development Bank medan kamakit ketokanan militeran wot sundar silu saya ni mewakut mengiyawi yang wasaw nenganwot realikan nagan ketongki alu re nasani patuan wan utan sakanakan menalo sang sefanaus patutan lan nambuman problem ridaya kamakit kami kita beli PC narakat trek irewot wapali Lagan Speaker Chancellor mo, kamagut mamiye, koros mautung kamaguto masani yay, o masani show, kamagut paita, miya masani ben kamaguto, kamut chairman card. Kailangan may Mr. Speaker, ito kung luwa sa bal, pangkupuro kan koros. Kapag kawit mo, mamiyasang kamakabayan na President Rosimena. And tete pangkupuro kan, may legislator, kamanatang mo ni Iwatahalo. Dia kawai dia baru ada mula, dia kasan jin PTA mau kita lah, imbangan kasan itu kawai mau dia abadi ewal coror, hari orang-orang bangun jauh, enggak leluasau, PTA kalau kita lah kasan itu bagaimana tamu ni project dan patulang project udane ko sa nagmabangan manamanta kung kau kutala monim kasanti yang project patuanda mencansan legislature apali tatawo tali magutan tawo ya tatawo magutala kalangan may Mr. Speaker Here Mawal Senator Carl Senator Perez Kailangan Mr. Speaker pergi sansal lebih moni ayman karuan amen mamier
committee na assign committee in finance with a motion. And Kabatrayan Committee in Finance, PWTC, Hey, Chanchal amendment in motion memia, Rogia Pitata Moni, Actailan Field, Waunigio Kasambali, Kabatrayan, Supplementary Committee. Korosmo Utum Kamaguto, Machani, O Masani Show, Kamagut Paitar, Korosmo Utum Thailand, Trinity Supplementary Kita Kamagut Memia, Machani, O Masani Show, Kamagut Paitar, O Pantai Assign, Supplementary Committee Kabatabatan Moni, O PWTC. Ila kasambal yung mo pwede chansal niya labinial limaw nan wen Pohnpei ta wano mag-try kamanata mo ni dalmat mon Christmas yo tataw pa yuyaw dalmat o sila mo kasambal kailangan interest mo na o kabanggi kamagit mo niya Committee in Finance o R&D ban report ko makakatanan special session what the stage of tangkap kami chairman and JN ko Honorable Speaker, kami Simen Baron uyak kapung yu. Jajan sanjale rayo masin ben seutara kay mepit abol panan. Simen Baron uyak tungal kapung baby. Iyal porut megin bijang atang to ran koros. Dan kabenggi yang PTA pergi boltan porkan memie dan wain net kolonia opel lagi saira maten limit ibaduan monuat mutai kamanata ban kabil Pohnpei Sri kabungot memparon yang PTA bagi kiraanan nanti yang wan kap harus teriau ini bil paruan kabangan armaskan bagi kama beltonal nailel nei usaikin paruan canggih ilen wain net obat matrenin kabungi bagi mesang rawat cai korong kun meirail syarata palian mon abrail uya wan rail koyak Orang yang apali mukalakal o masamawan sabotail Pohnpei wot. Iman baron pagit tail ka katkiyang rail lapolap ang kapam. kailangan Senator Perez mamawala Senator Edward Kalangin kumiyang abot speaker berwing kagan pacuan kesa bali cuma cekaran wak. Honorable Speaker kung proye ko sang mi upur mau mi cuma lenti sang Chairman in Finance dan pacuan o motion miscellaneous communication pap isak payo lebenyal isak kono and bagan assign yang sa pun Committee in Finance. Kariyan. from Kabatrayan Senator Edward Iman pacuan o motion miscellaneous communication pap isak payo lebenyal isak kono and bagan assign yang sa pun Committee in Finance. So kariyan. Chanchal mo kamagut memia korosmo utum kamaguto masani huwa masani show kamagut paitar mia masani be common Senator Edward Kalangan from yang abot speaker man pacuan motion challenge kagan to jinti masan ko kariyan. Chanchal mo kamagut memia korosmo utum kamaguto masani huwa masani show kamagut paitar terututiro sa pelman gutar kamagut miscellaneous communication pabki isak tayo laban isak walo speaker employee and assignment sa Supplementary Committee ang muna kamu floor leader Kalangan speaker ay cuwag sa karwaw sa balang kakpatpatuto bang bang pulkot to kasambalwat. Speaker bilman patungan yung kamakit ni wow karakarak. Kumiyan ka kasayin kamti makunaw. Ang kakchok na Governor Communication Number Dimap kutuan sa kuwali laban na rin sa kuno. from Kabatrayan floor leader
Governor Communication Number 52-18 O nasa ilang committee, Kuno, Appropriate Committee. dahil Chancel magkamagot mayor, dahil muli baan ko na sa kamagot dahil kumalma. Finance, koros mo utong kamagutan masa ni uang masa ni show, kamagut paitar o communist communication, di ba kutuwa siya kwa lulu, biniyang siya kwa no, kamagut mamiya, masa na ba? Kamu komentar pera. Kailangan Mr. Speaker. Si Agista Taruan Kanangan Communication wo. Mepit Sangan Karyang Kabinasutugak Patuan wo yan. Jadi committee assigner Kung kawai itu nan report tuan ruasin pasan kusenit ruasin yang cuma kabina bansu je ket pada Pohnpei mana unsak pan kuyang karyang kabina ama kareta sang terbuat kak miek bagi patuan tuang ici seriang aware communication words Ibil baruan tuang Director and Finance, ibil stiang aware. Anggap saya kata masuk me akut me net bagi ruasin pasan kusenit tegurus mangi. Aimat cungal kawai kalangan. Mawal Senator Perez, Chairman dan Masin Ben Kamagut Memia, Kamu Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, cungal wasapal bangku promo ya bangku program korus. Kapungki tetaw ko de bolton sa mukamdin moni at the na sa debit moni pit we have been tataw ko kawin mo bang patolong bil sa bampit moni bampit ele ruwasin pasan ko sa net o kawin kan mamiya intuan sangan ni railway elel melen nanti an administration mo you na kabina o karyang kabina dahil raryo manang kopong kawewe nintuan kopong yung mamiya pukuan kabina pukuan karyang kabina o pukuan karyang kabina niyasukan we acting governor po kabina sa dekat Pohnpei Ari ireo ikamalala magkaiso sa Bulman ko peka sa lito puriang mo ikila dahil lalinan ni Railroad. Kung mga sinagawa na badawan consultation on certain executive matters during services as acting governor.
dan paluran sinagawat tagtagyo irankin kak wewa pene niya so acting governor pan uya tagaliyang governor pan uya acting governor rairan kak wo governor irekan masansa dari mau po chairman in jayan ko yang chowa kamtin mo ni dari man pagi tatawat muna pan te kamiti pan apalia kamitian kak governor kulak tuwa na may sangin lakap amurun mo ang kailap luko ito isingakan mo kung ang kailin luko ito patatagot ang kak apel ni kanini ap niya suwotin na karwaro kailin kak mayaw tasang irar masansan nan men kapeswot kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl kat-katyan ang masin ban kamagit mamiya kamu Senator Simon. Kailangan speaker ako sa panitong tanwaw. Speaker utong mo maulagi kuburakan na kaitan. Sangre naman ng permission rangot na pitero. Arya ay tuwag perform dia kuswak. Ipatawan kusampal di information ni sangre chairman ng TN ko nga. AG Rektorupan itu Manila kay Cabinet Officers sa kaya wewe kasan tuwa. Arya ito truck tayo sa pulman naman ng truck ng paipan. Gusto mo mag-permit ang rider ng settlement yang lain sa kupuran 40,000 so. Ama suatu kaksan dia yang kotlong sawat dia pendatang kuno. Bo speaker kasampal itu dia mungkin semua bentuk bukan. Lagi memang ang show daw by sale of office yang ipupusulinan. Uy kami by sale of. Bukat yung purya mo niya bumilinan ng main government. Arya mo imin patuan tayo. Kami rin magpapagpaglanan ng motor resolve their own problem. Friday yang mas puti. Irairman mo yan sa motor at itin mo karwaro mo bitayan watlong mo yang kawit puti. Ang truck sa gabi, senator ito parpasang rin. Sang 80 dagdag kawewe constitutional interpretation and actingship. Kaya mo po sila dapat sa gabi asa mo po na bansa pagdinsam. Yan manaman kami dito ng kapulman. Kita yung mahal. Kaya ini man kawit, maapangkak niya ito ang tato. Kita yung buitang rangwa sa gabi. Amaso, ito kaya yun so magtailing niyang paglugo sa watch. Jadi, bukan magtailing. Ay di man patuwan sa speaker. Kailangan ng komit pagyan sa mga. Speaker. Bawal Senator Simon. Floor leader. Kapure. Kailangan ng kamu floor leader. Kailangan ng prominent speaker ay tumalwa sa balang kapatado ng pang-prongkat kita sa paluwat. Uwang kiyo kapinggiro kan koros ng essential. Apan ia mekot mga tiyat nan kupurakan. Unwak essential masapul matay ko po mendat pun. Speaker man kapinggiro kan koros essential. Un kapinggiro ko ubisit abil essential Stephenson Joseph Sain o CC Speaker 11.2 Legislator Chief Justice Pohnpei State Supreme Court all Cabinet Office and Agency Head. Ari ako na ang taon tayo katlaro yang sawas o talk tatawag ni atay koros sabal mangi office the Pohnpei State Government. Kailangan Speaker. Speaker, our floor leader, Ivan Ponansama, Chairman in Jayan ko. Kailangan ko Mr. Speaker. Teknokak Sandanan Kurban ay yung padawan program pati. Ansab mo rin Pohnpei Coast Tidal Riyaw Madani Fokusiya tuan Robogan Magkabina Ran Apalito Directive Songan Tama banwa menon ko sanat to situwa menon ko sanat. Pero bawat mo tayo mamazani song-songan ka supersede sa model to menon ko sanat. Pero tabi men patuan
supreme law of the land is a moral person. Song silgowat sudah pilih skarbute o ketela inang in moral person aramasakan kamaratan saya lingkat katong ko ya ke person kusun. The speaker at tamamen paruan moral to kan kanay na ibo na iban paruan karasa Begitu sovereign towards family feed, the family, the domestic. Dari ma konen gutahin kak publicize megot nan wewe gutahin wiadan megot mebanutan niya katepe o bangot katok. Magdai banu wiadan koen kak toga ramasamen teriaman ay banso to kada beki petami bebeam ma inangin tarabawat pandatok an executive sumban sabo consequence na be tarabawu kidal tongwin Pohnpei pon rimen parawon tagi tatawat dia ban wiyawi mayang tong committee kan padoyang dalle ang syuti yang tong committee ayaraman kidalle songkan o bultuwa to tangok tay metan kilaran to you kidanan wewe mir uyer sab modal tukson to talk ayaraman may syuti yang committee ay tiligi committee yo pi propose me ko screenan Facebook ay met si tungal kawit Mr. Speaker. Mawal Senator Perez, Chairman Ned. Kalanan kamu speaker, tongat sagaran wow sapan. Yininin wow naki kasampal ki rakurusian mesan salata sangren senator kan, weki udi apa kimat. Hari, trial pegi yang wow naki kamu matan kemegit me komitian moni napali kirawat or report to. Ay, iman patron yata kamu kita ran tungte masa. Kalawan Senator Ned, pergi ambil motion yang return to Masan Ben, kamu gitu, kami akan yaman, kamu kalau tu keperluan Senator Miken, mahu perluan pun sama Senator Miken. Honorable Senators Chorus, ay tungalo waksang umaba motion yung niya. Ay tungalo tete sair jerman sarjunan magtinin siyang yung kabnain siyang pisimanaman matiat ruwasan niya apilkiyang kamtiyon kakalong literenan yung branch kasampal kasampal ko magit mamiyab magit koros matiya sa mabasan ng kasanet panso do manaman yung sikitotak Ringangan karyong ka na mamanuka. Magkatayaban sa irata, yaton magkatayaban robot naman favoraman. Kaya subang pagpali, kaya subang may tamreran, pingkasan irati, nasang sinisituan. Ariyama, motion yung mga speaker. Sino mo yan, sir? Kalangan speaker. Kalangan Senator Miken, kalangan ipatuan di assignment kan akan menyawi itu kamera legislature kan mengatar report par iyan kaya kan report kak peyan pasan yang question itu kan dan kakak essential kami Senator Pohnpei Kalangan may Mr. Speaker, itu ngal wasa bal, itu ngal sakar musik, telepon yang ngal kailang rating timasan pa. Kawid namanya kaya bantu pa na mas. Apalagi assignment yung niya rutang kampitin finance pan apali motion no. Ay makawid pa tawan tayo pa na mas. Pagkamit ka robot to kailan po yaksan. Ay kami lalo makamit palan yung mat. Kaya mangi yung tatawang koros magteba na pala kita takot panuya tatawag kasaramaw ang kahit executive legislature malang ko pong government inuwin Pohnpei o sabis kan magkaya document Pohnpei tatawag kami diba ang patron yang dada kulak tuwa wala ka bondo ka ang koros kawitin koros yung tatawag nan tatawag ka siyang balwat kalangan may Mr. Speaker kalangan chancel menir motion talan retung timasan ban kamakit to pergi amia karyaman be taban katian anu shoes
And kakati chancel me speaker kasi umbal ki communication wot o kamagit na niya. Toki irawat patolang ansyo me lieutenant pan kung kuya acting governor. Ansyo wat isto patowan mami acting governor kabina say lock te kat Pohnpei. So to communication yung balito sa pagmamahal si speaker magkasalita magkabina say lock o lieutenant kuya acting governor. Communication wala patulang lieutenant nito wala bang acting governor kasampal kailan mangi irobukat arata iban po na siya kamagut mami koros mautung kamaguto masani ay uwa masani show kamagut paita sabul matray kamagut pa na sainan sabul matray kamitian moni o reporter momotwat niya show matang Lihat untuk public speaker, kamu leader, karena promise speaker itu kalau sebalan berpadu bang ketua speaker kami lelah ngatar berturu kurang kupura kesampaikan, maka tunggu berang lengkap sekarang kupura mai lengkap prop sebab macam kalantar, ukuran sepakat dalam dan itu menambah sepuluh resolusi kalantar. Kami aman. Dalam sepakat dalam bantul kalantar. Pin calendar, resolution calendar. Kalau semua ujung kamu kita macam ni oh macam ni so kamu kita petar, saya kecil pan resolution calendar lalu tu. Kalau speaker itu malu untuk tu ada speaker mungkin kau malu chairman finance atau legislature resolution number kisi sakwalu lebih besok mana? Aman. Jangan mahu kamu kita kalau semua ujung kamu kita macam ni uang macam ni so kamu kita petar terus resolution of kisilisek silu lebih dari isak lima. Speaker kamu kalau speaker itu malu untuk tu ada speaker mungkin sekarang keperumahan macam lengkapkan place resolution of kisi sakwalu lebih dari besok mana sebab macam kalantar. Kami aman. Saya kembali mak itu. Nasa bumatawi ako po kamagut mamiya to ka resolution abuki isi sa kwalo labi niya sa kwalo. Paros mautong kamagut to masa niyay ulang masa ni show kamagut paitar child putroyer o pwede kamagut amiyak child and place o miya utupan kamagut to child place Allah rabbi isi sa kwalo labi niya sa kwalo bangsa bumatawi resolution calendar. Child place here, I'm going to Chief Clerk. Legislature Resolution Number Abukisi Sakwalu, Line Reza Kwano, a proposal for a resolution further amending LR number 111-25 to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Dalam kekecilan masih lebih bantu nasi Florida. Kalau speaker itu malu untuk tu ada speaker ni sekarang keperumahan macam kekecilan masa ni resolution number kisi sakwalu dan dari sakwalu sebab kita. Kami aman. Jangan mahu kamu kita harus mau ujung kamu kita masa ni masa ni show kamu kita paitar jalan kecilan masih lebih mahu keperumahan nasi main introducer senator call. Kailangan may Mr. Speaker, bagi bangpurang cungal yang biasa semua, way cungal wasabal bangku promiyo bangku puragan karos. May Mr. Speaker, apol itong resolution word, into one esansal, apol ito bangka wajin sa matay acting governor. Ano pala Rolines Mufik, maranot we acting governor. Ipatuan damat po ang sansal Mansa matay tatawag ng angot, di na salmat. Kamalalam kawag pen tatawag mesan. Nintuan ruwasin sa matay ko sa red makasanay di masawasin muni kan koros. Bangun pato sa maslikin government in Pohnpei, abangan pato tomaso, legislator ango kamanata. Muna kagtatok. Dari nan
resolution what eitan apolton grant you mawo pato no wandala realop silinan walakit wesa kisu 238,897 napana pali isapan punan to tatak kasampal kan mapapali tokin sinasil kapel Pohnpei olala takendikikan. Mr. Speaker, ayok dahil kamanata mabil patulang programin numan-nuni pansansa loko pumula kaway ito graduate so te apaliyete token silasi yang aki sa abistekan mawet utan at tokalang iral kan mawiwiya tatagin token silasi kaway lalatong kitailer nantiyan pete terap toket tosang rasatayang ada kupurumawan niya kamanamandan resolution mo tan yang moni mabana bali aray tungal pwede ya kak mogit essential na resolution niya sa mga kamanaman ito ko nananalak kamanaman yung kapina ay imen bagiban kuragan pugi kupuramay ranwad pankaka kaway gata matun tatak pukakak pwede ito so ada kupurumawan niya maluwat yang kak sabunman kita resolution mo ranwad ano yung alam may Mr. Speaker kalangan Kailangan Senator Carl, quick application resolution. Kami, Senator Perez. Kailangan, men padong kita motion dyan rin ito masin pen resolution na publik sa kwalo lebayan rin sa kuno sa kulman dito. Masilar, masin ube, ibang kamagut, tampo na siya kamagut mamia, San Senator Perez, karos motong kamaguto, masin iyay, uwang masin iso, kamagut peita, terutong tiyan, masin ube, Taibang kerja nak nusus, karus mautung Allah nambah kisi sakwalu lebih hari sakwano kawatan ini lima kalimang. Dan chancel na sabi matay lusus o ang alarap kisi sa kwalo lebih hari sakwano sus esak tuwaw A. Mautung Allah nambah kisi sa kwalo lebih hari sakwano. Privilege man Mr. Speaker. Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal sa karoon mo sa bal bangko puro mo bangko puro kan paros. Pero ko puro mo miya kamanada resolution what. Aniya ban paytay mintuan niya pendatak angkak matang. Pangkak lelang option kabina terang gamban moni. Apel dan paytay in right to tangkan may apel ban krandu dan kak magit nan wicket. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl. Kawit na miya. Igal panayawan to tangkan apel ban. Under privilege Speaker karing kakapal ansukar war kamu lolita. Speaker ay tuwal sa balang kapat patuto pa promi bang pangkatuot Speaker man siguro kuburmaon niyo kailang kakayar sa balmatayan niyo kubur ko sambalin rangot upurong sa pali wasaksik lakap Kariman. Kailangan muli ban po na sa kamaguto miya pa kayo sa chairman kan. Ipatuan Masuk pa kayo na patuan to mayay karong-rong mapano yawi anta kan sansa latong legislature mayay kabna katkat tepat patu Pohnpei show. Polo latong ansuwat sa communication masansa latong sa bulmamay of si speaker kabna katkat tepat patu Pohnpei watch. Nakasyambal po communication kan matangkan pagatar dan kakan inan o toke mayay acting governor and toke acting governor. Hari nakasyambal karong-rong kan matang uyawi na meron betul assignment na niya hangkak sansan nakabina katkat tepat pada Pohnpei watch. Kalangan pakayag chairman. Kailangan. Dan pagkaroon komjinlan. Sa ibang karong-rong krakay wala. O Riau. Komjin, wala sa ibang karong-rong ki sa pagkamatay iyang mumutyokan. Kulog Pakayag sa chairman, chancel Lamau, panganguyawang vice chairman o honorable member ka ng chairman. Kamu chairman ng finance? Kailangan may Mr. Speaker ito maluwa sa pal.
ang samatay karawang lakap kulak tuaw men kapura yang aluka ang karos o karawang wo sabol matay ke damag sa ibang kasanay di ay mapan itan ilag ma uyaw-uyang kecil Ada kupurmawan miyo saya kalau saya upanan tatakot kulak tuaw na may lakap nan para meeting ng PEO kalangan may Mr. Speaker. Saan sila mga pakayar sa chairman o kung ang uyawuyang member kan koros and finance and yang patrang. Niya pakayar sa chairman ng chairman ko, IT, environment, public work, health, soldier, kami, chairman net. Kaya nang kami speaker. Men patrawan pada sa pulma magkamitian Rosan Mao o pakariki kuya laman-laman Clark Riau murin sa Wasan Ranwad nan conference room na MP Riau o piliman pada speaker o committee o Dukayan Senator Coros kuya ki oralapan kuya laman-laman wo epan sapal matay lunchek ayimad may Mr. Speaker. Kalangan chairman net o kung ang uyawuyang ituan pakayar niya sang Senator net, kami, Senator Perez. Kailangan, Speaker, information purposes, your motion na patuloyan kamitian kakapalitan ng sesenwat may riyaw kamitiya palilar o nagbaroon pagi committee members and kak look out for the report o sign nila. Nagbit ito sa kantonan o nagbit kasi na di mapit ang matay exemption o bilo manogalaro. Ako sa polaro sa ilaw report and sign. Kalangan chairman and chayan ko kung ang uyawuyang committee ang patriyan chairman o apaliyata report kan na paltasa nga sabi matay committee chayan. Niya ito pakayar, masulaan pakayar ay men patrawan time siyang gila sabi matay pakayar. Ang kakata essential me all four us kasunetier me second all four us pan uyaw nan Wenruk o pan uyawi kepta October sa Riau o October sa Puno. Kawitwat siyang nalitonga speaker siyang speaker in Wenchuk o president in Senate in Wenchuk. Ang kakata sansal o sansal may trial may host kayo in all for us o sansal may uyawit Pohnpei o karyawat pan uyaw nan Wenruk ni Wenruk o nabatar puen kasamo way tayo at kasamot. Kalangan ipakayar may mengudian kiti option speaker o pakayar kiyang Honorable Senator Carlos. Masulaan masin kamagut niya talan kumaltisang uya kupuro sa paalpanelakap kulakoy siya. Koros mautung kamaguto masaniyay huwag masaniso kamagut paitar sabay matay uya kupuro o kalangan ng Honorable Senator